twakomeye. Mbere ya byose ndashimira abateguye ijambo ry'Imana. Imana ibamugisha. Mwadukomeje kandi mwadukomeje. Sinari nzi ko nahagarara ahangaha. Ariko amagambo mwatubwiye mwatwigishije yadukomeje sinabona uko nababwiye. Imana ibamugisha cyane. Shimiye kandi Pasiteri Wandakiza. Imana igumugisha. Imana igumugisha. Tako navuga, tako nakubwira, ariko Imana igumugisha. Warakoze, Imana igumugisha. Shimiye Imana rero, uyu mwana wagiye yarakiri mutoya, yari umusore kandi ariko yarakiri na mutoya ntiyarakuze cyane. Ariko shimiye Imana, sinari nzi ko hagarara hano ndavuga ndakize, ariko nshimiye Imana ko nakomeye, yuko nabyumvishije mbona igihu kiramadika kimadika cyose, nahumura simbura, ndavuga ngo Mana, kuvuga ngo wabanjije kumpa ndakize uramunereka, anereka ibintu byose, none uramujanye utanjana njewe cyangwa ngo uba waramujanye akiri uruhinja basi. Ukuri uruhinja ni rwiza narwo cyane y'umwana iyo umuntu yabyaga akikira agahinja ni keza cyane, ariko nkavuga ngo byenda kikaba kaneretse ibintu bingana gutya. Ubwo rero bavuze ngo tuvuga menshi, ariko ndavuga make. Ndakize kuva mu bwana bwe atangiye kumenya ubwenge. Ndakize yamenye Imana. Amenya Imana, uwo mwana sinabona uko nababwira. Yakundaga ibintu, yazaga asenga. Icya kabiri akaka imbabazi. Icya gatatu akagendaga na Bibiliya gusa. Ntiyazaga ajana n'undi mwana. Umubonane n'urugoma abandi basore ibiki. Noneho akaja mu nzu, akajana Bibiliya mu cyumba. Agasoma, akambwira nti wa mwana wagiye usohoka ukadusanga abandi hanze. Ariko mama tumuzombwira ibyo. Wewe nimba uzadushaka kugenda usugenda, ariko simba mfite gahunda yo kugenda nzerera. Akaja mu cyumba agasoma akiriguma. Haba nijoro twazaga dusinzira, yabona turaryamye akabyuka agasenga twaraho tukabyuka. Nguyu mwana twabanaga mu Imana yacu umwana kindazasengera gucyana iki. Uyu mwana ikintu asengera gucyana iki, agasenga twaraho tukabyuka tukicara. Noneho yabona turicaye, yabona naho twamusanze twicaye, akambwira ngo manga wabyose wowe ngo reka ngusengere ugende uryame. Twerekaga ko wataramye. Ati nawe uratara ubu nyine saa 8. Ati witega ngusengere ugende usubire ku gitanda uje kuryama. Akansengera ati genda. Kandi yazaga ashaka ngo asenge wenyine yiherereye, ntana wundi mukugisha, ntana wundi bayikumva. Umwana use ibintu ingaga akadusengera tukagenda tukaryama. Agasenga tugasinzira, twazaga tumenya n'igihe yaryamye. Bugaca mu gitondo akamaja mu cyumba, bwaca ngo ariyiriza ubusa. Umwana Mana yaje ibi ni ibi, akiyiriza ubusa, yasiba kabiri ngo ariyiriza ubusa. Ikatuburira kabisa, nkabitekerezaho kabura uko mbifata, nkabura nuko novuga. Rero nobwira nde, ariko nshimiye Imana ko Ndakiza yitwaye neza mu busore bwiwe. Uyu mwana nta mwana worera uvuge ngo ntawutoguje, ntawe. Ariko yakosha akantu kangana gutya, habe nubwo nojahe mama ntugenda utambabariye. Nabonye umunsi umwe yangaruriye ahangaha, ati mama wanze kumbabarira none uragiye. Namye ngaruka tingahenda kubabarira n'Imana ikubabarira, agasubira mu nzu. Ariko nshimiye Imana cyane ku mwana wanje yagiye akunda Imana. Uwo mwana arakunda Imana biteye ubwoba, sinobona uko novuga.
ariko nshimiye Imana cyane yuko Imana yadukomeje, ni n'ayandi yenda tuzayavuga ejo, ariko ikintu nshimiye Imana umwana wanje yagiye agenda asohoka, yasohotse atambwiye, ariko agiye ageze iyo agenda arampamagara ati mama nagiye gutabara, wagiye utambwiye, ati wararakaye, ndi nararakaye cyane, none se mama urambabarira, mbabariraga basi, ndakubabarira kandi waragiye utambwiye, ati mbabarira mama, mbabarira, ubwo turi hano Bukavu tuzagaruka, nushaka uzaza kunda Musagoma cyangwa hano Bukavu, ati ndakubabariye, naho bwa ari urugenzi rwo kuvugaga ngo azamuke, iminsi yiwe nawe kera mwihutisha vuba cyane, ndakiza arazamuka, niko gushika iriya ruguru, biba gukunguka byabaye, ariko nshimiye Imana ko umwana wanje yagiye, Mana we nari ntaricara ngo numve ndakize, ndatamubwira nti mbwira amakuru abandi bavuze ngo ma oya utukaze umbwiriza, we nimba ushaka amakuru uzogura yawe telefone, aho nerekaga amakuru kuri telefone yawe, ngoya uzagura yawe telefone. Nshimiye Imana ko umwana wanje yagiye yarinze ubusere bwiwe, Imana ihangane, ariko nshimiye Imana agiye kugenda, hari umunsi wa kane agenda ku kandi gatatu, noneho aratarama, yazaga nabona twamugoye cyane kuko tuba twicariye muri saro, akama akingura akaja mu cyumba ngaciwe cy'amasengesho agasenga, noneho umunsi umwe arambwira ati se mama ngusengere, terekaga ngusengere, naho karansezera, naje kubitahura mbona ari ukunsezera, ngaye nsengera, arasenga wamara ati ngaho mama we genda kuryama ndagusengera, ariko mama ati wewe muzamumara kurya nayo irakoze ni kuburiri gusa ngo mugiye kuryama, mwamara kurya ngo mugiye kuryama, ni kumwebwe mwabaye gute, nkabura uko mvuga, ese wewe uhawe usengera iki, wese ngo mango hari uwo baho atagira amasengesho ngo bigakunda ngo akabaho ngo gute, ngo muzamusenga bikamburira uburyo, nawe ibintu abwira ntazi gahunda z'Imana izarizo, ariko nshimiye Imana umwana wanje yagiye yarinze ubusere bwiwe, Imana imwiruko ridashira. Biragoye kuvuga ndakize, murambabarira. Ntabwo nabanye nawe cyane, nabasize bakiri bato, nabasize bakiri bato, nagaze mbakumbura, ariko ndakize aragenda aja mu Minembwe, bagaze bampamagara bakambwira ngo ndakize yarabuze, kababara kavuga ati cyanyereka ndakize nongere nzabona isura ye, bukeye Imana ikora ibitangaza, ndakize aragaruka akatubwira amakuru, yaraje mu rugo yamaze nk'ukwezi, ariko nabonye bisa nkaho yari yaje kunsezera, ndakize. Iminsi mike twabanye mu rugo iwanjye, ndakize yarasengaga nijoro, akarara acuranga telefone, yaruha agasinzira nkajya kuyimukura ku matwi, kandi nayimukura agahita akanguka akambwira ati igihe telefone uyijyanye, nkamubwira nti aho yasakurije wayikuye ku matwi ugasinzira, arambwira ngo bari kumva indirimbo ngo nta kibazo, sinzi ko hari umunsi ashobora kurara atari gucuranga. Ndakize kumuvuga, agiye ari mutoya,
twari tumutezeho byinshi. Nari ndimo ntekereza nkavuga ati basi yaje gushaka akadusigira n'umwana tukazaza tumureba basi, ariko niko Imana yabibonye. Ndakiza yagerageje kuja muri Kenya biranga, nkibaza impamvu, ariko Imana iyo yari ibizi. Ndakiza yakaza ambwira amakuru yaho yari ari kuntu bishe abandi mu biraro arasigara. Nukuri inzira yanyuze mu zari zigoye pe. Nagaza mvuga uzushima Imana ko yagukijije aho hantu. Akambwira nukuri ntabwo azasubirayo, ntiyasubirayo kuko ibyo yabonye yagaza mvuga ngo azayumva atakongera kuzabibona. Ariko sinzi icyamuteye, Imana yamushizemo umutima wo gutabara iwacu. Ni ukuri yaratabaye nk'uko abandi batabara, ntiyari yagize nabi, ariko kandi wari umugambi w'Imana. Birababaje, Ndakiza tuvuyemo iyo umutima wanje warikanze, sinagaza mbitekereza n'umunsi n'umwe, ariko n'ubu nza nicara ndi jenyine nkavuga nti birashoboka ko bashobora kuba barabeshe. Wenda hari igihe haza umuntu agahita ahamagara akavuga ati wenda yari yagiye mu gihuru yabonetse, simbizi wenda niba bizabaho. Yaritondaga Ndakize, yagiraga amagambo makeya, twamuvugaho byinshi, turababaye. Ariko kandi muri uyu mwanya reka nshimira abantu badutabaye. Ndashimira abantu, abaturanyi ba mama hano, ni ukuri nabonye neza yanyu, mwagiriye mama neza, mwamubaye hafi. Ni ukuri Imana izabaha umugisha. Ibi byumweru 2 tumaze hano, nta munsi n'umwe byarenze iyi nzu ituzuye abantu, kandi bakageza nimugoroba bagihari kugeza na n'uyu munsi. Ndabashimiye abatuye Mugera, abatuye muri aka gace kose, kuko sinabasha kuvuga amazina yabo, ariko abo nabonye muri uru rugo ni benshi pe, ni benshi. Baradutabaye, baradusengeye, baradukomeje. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye, mwatubaye hafi. Ni ukuri mwumve ko mbashimiye. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Nshimiye itorero Ndakiza yasengeragamo, nshimiye pasiteri wabo yamureze neza, aramukomeza amugira umukristo mwiza. Imana imuha umugisha. Numvishije ubuhamya yakomeje kuvuga, birantangaza. Imana iguha umugisha. Twe ntaco dufite twatanga cyangwa twakora kugira ngo mubibone, ariko mwumve ko tubashimiye. Ndashimira umuryango wacu watubaye hafi, baraduhamagaye, bakomeje kudukomeza. Imana ibaha umugisha. Ndashimira ba Muyomba. Baraduhamagaraga buri munsi bakatubwira ngo dukomere, aho bari hose. Imana ibaha umugisha. Abantu bose baduhamagaye, Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye mwebwe mwese mwemeye kwitaba uyu mugoroba, mugasiga ibyanyu mukaza muri iki gitaramo cyo gusezera Ndakiza. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Bwana sifiwe. Natwe tugiye gushima nyine kuba twageze aha ngaha ku kiriro cya Ndakiza, kugira ngo ni bake bavuga abari bari umunabaza bw'iro niba muzabaho umwanya gasimbizi ko basandika ngo bavuge. Sifiwe. Ishimiye kuba kuri uno munsi mukuru wa Ndakize
Nishimiye kuba kuri uno munsi mukuru wa Ndakize. Ndakize yari inshuti yanje. Ndakize niwe twajanaga ku ishuri. Ndakize yari inshuti. Mwumve ngo inshuti. Ndakize igihe twabaga tugiye ku ishuri niwe watahaga, je ntabona atahaga. Igihe yagarukaga izo yazana zose nije yabanzaga kuzereka akabimbaho. Ndakize yari inshuti. Ikindi Ndakize yari umugabo yakundaga abantu. Ndakize ikindi nshimaho, ntabwo Ndakize yapfuye ngo agiye kugwanira ise na nyina. Ndakize yagiye kugwanira ubwoko bwose kugira ngo aho mutazoshika hose bazoba basaba amakarite muri wanyu. Ndakize yabaye intwari. Ndakize ni umugabo. Gusa abahabarira baceceke kubera yuko umuntu wese uri mu mubare wo kuzotanga amaraso yiwe haruguru akiri ahangaha nashake yicare, amasaha yiwe nagera azogwa iri haruguru. Gusa mukomere, twese twarakomeye. Ndakize igihe nari iri haruguru, Ndakize nageraga ahantu hose ngasanga yanandikiye. Nagera ku marezo ngasanga yanandikiye kuri Facebook, yantumiye amayinite akambaza amakuru. Akazambwira ngo uzotahe. Ndamubwira ati uzotaha Imana nibikunda. Ndakize amare kurangiza jewe ndababara cyane. Ndavuga ati wari umaze imyaka 5, Ndakize umaze amezi 3 niwe untanze. Gusa sinari nzi ko ari wowe unsiga. Sinari nzi ko Ndakize wotangira gupfa. Ariko kuri ubwo twihanganishije abanyamurenge bose aho bari, kubera yuko uri kuri twese. None nitwe ejo n'uwundi. Bivuze ngo mukomere, Imana izodufashe tugere ku gihugu amahoro. Tumwifurije urugo ridashira. Imana yateguye twebwe tutari tuzi kandi tutapanze. Imana nishimye. Ikindi ndashimira kwihanganisha ababyeyi banje. Papa ahari bihangane na mama bihangane. Kubura umuvandimwe biragoye. Je ntabwo nari nzi ko ari uko bimera. Umuntu yarapfaga akababara nyine bisanzwe, ubwo nyine ni uko. Ariko Ndakize sinzi ukuntu nza numva. Ndakize yari musaza wanje, yari inshuti yanje, namukundaga kurusha buri kintu cyose kibaho. Ndakize namuvugaho byinshi ko twabanye kuva turi abana turi batoya kugeza ikindi gihe nk'iki mu kwezi kwa 3 nibwo twari duherukana na Ndakize. Ndakize ava ruguru yari yaragiye Rurenge aragaruka, tugenda arigoma ndamuhamagara ndamubwira Ndaki uzaze, kubera ko nageraga impungenge ko Ndakize ashobora gupfa muri iriya ntambara. Ndamuhamagara araza asanga igoma turabana. Numvaga ndi kumwe na Ndakize ntaco naba. Bashimira Imana yuko Ndakize yapfuye ari umukristo. Yari umukristo kandi yageraga kwizera kurusha ukwanje. Ndakize wagiraga ikibazo wamubwira akakubwira ngo tukaza wiganyira dufite Imana. Ndakize yageze igoma ari umukatolike akambwira ngo ashaka kuzabatizwa, ngo ashaka kuba umuporo. Mbwira nta kibazo ni bisanzwe niwumva ubishaka uzabatizwe. Ndakize aragenda arabatizwa. Yakundaga gusenga cyane cyane. Nabaga muryamye kumva mu gicuku yabyutse karasenga. Tuko ngo sindeke tuzuguma kunsakuriza. Akubwira ngo nje ngo iyo tasenga nuza numva nta mahoro mfite. Ndashima Imana ko Ndakize yapfuye ari umukristo. Akakunda nari mperuka hano ya ngiye gusubira yarambwiye nyashi akira Bibiliya yanje uyitware.
nkumva ari nko kunkinisha, ndamubwira ati ntabwo bishoboka kuko ntibafata ibiro yawe ngo uyinteze. Arambwira ngo yitware njyewe nzabona iyindi. Bishoboke ko yaruka nsezera ko njyewe ntabwo nari mbizi. Ndayitwara namaze izumweru 2 barampamagara Ndakize bamubuze. Nahise muhamagara arambwira ngo yambutse, ngo nyine ngo bambutse muri Kongo waratabaye. Ico gihe nahise mbabara, umubabaro utaragira, ndavuga Ndakize aragiye kandi kuko igihe twabanaga, igihe iwacu bagwanye mu Rurambo, umunsi bagwana bwarakeye bwije, Ndakize ndamubura. Muhamagara arambwira ngo ari muri bato agiye ruguru. Numva ntizabaho, mpamagaye Bukavu ndamubwira Ndakize yaje, ushaka kuburyo umutega umugarure. Imana iramufasha baramutega, aragaruka, arongera aransanga, turabana, arangiza ishuri ahita aza hano mu Rwanda. Amaze kugenda, bamaze kuva iriya babaga i Masisi, ndagaza ngira bati akabona arampamagara cyangwa karanyandika akambwira ngo nimuhamagare ngo muvugishe. Ngahita ngura ibiti nkamuhamagara akambwira ngo turi aha hantu bimeze gutya. Umunsi agera i Bukavu nawe kuvugana na mufande wiwe, arambwira ngo ari i Bukavu, mpamagara abasaza banje babana, babwira Ndakize yageze aho ngaho, mugende mumurebe. Je nari nako nizera kuko kumugarura bigakunda, ariko ntabwo byakunze. Ndashima Imana kubera ko ariko yabonye ko Ndakize ari we ugomba kudutangirira mwacu, ari ubanza gupfa mwacu muri aba bose. Nagiraga uruha rwa Pasaka ibayo nkabona ari uzapfa, ariko si we wapfuye, hapfuye Ndakize utaramara uyu mwaka. Ubundi ndashimira abantu bose kuko iyo byabaye twese tutari kumwe ntabwo byari byoroshye. Ndashimira abantu bose babashije kwihanganisha buri muvandimwe wanje wese aho yarari, kubera ko byari bigoye, numvaga biremereye kubura Ndakize. Ndashimira itorero ry'iwe yasengeraga, bamwitayeho, bamweretse inzira nziza. Ndakize agiye ari umukristo. Hari ukuntu umuntu azapfa ukabura ubuhamya, cyangwa se ukaza wicara ukavuga ati siko yagiye hehe, ariko Ndakize we nzizere ndashidikanya yuko yageze mu ijuru. Nihanganishije umuryango wose rusange, bihangane, nihanganishije basaza banjye babuze murumuna wabo, abandi babuze mukuru wabo. Nuko Imana niko yabonye, kuko yabonye ko ari we weze agomba kugenda. Ubundi ndashimira Imana kuko twakomeye twebwe twese, numvaga bitokunda. muzi Ndakize yakuze mureba. Ndakize yagerageje kuja mu gisirikare kenshi, mbaye umugabo wanje nyine mbona biri mu mutima wiwe. Kuva Ndakize akiba mu Minembwe yarantu barba intambara igitangira 2019, yarahantu bita ngo ni mu Rurenge, banyaze ingeri zigera ku 2000. Ndakize yarariyo nawe bongere bose barabarasa, abandi barakomereka, yamaze amahinga 2 mu gihuru. Ndakize twaramubuze, twaribaza se Ndakize kwa abandi twabonye bombete twamubona Ndakize yagiye. Ndakize Imana ukuntu izokora ibitangaza, nyine umuntu utarashitse igihe ciwe ngo apfe. Ndakize tubona arahurutse, wari ubahe ivyo narapote nyene, kuko intambara arabaye ndaho ngaho nahungiye, sanga abandi bagiye bansize. Nuko Imana ishimwe ugarutse, kuko twari twihebye kabisa. Ariko Ndakize wamubaza ko ati ibyo byose niyo natakaye, tinagahinda kabi nkabajanye n'ibitangaza, ndakibaza inkani nkazi nibironka zituzobona izindi. Bukeye Ndakize araza, abiyo ngiyo aza inepfu, kuko uwo mutima wawe umurimo yabaye iguma buce iri haruguru intambara itangiye. Kandi 2021 Ndakize yaje aturukanye umwana w'abandi ngo batabaye iri haruguru, yansanze Bukavu arambwira ati jewe
tabaye abavyeyi banje ndabwira nti ndakize ntahoja nta naje nabuze aho nca ngo ngende uraca hehe inzira y'akazi bayifunze n'abandi bagiye babafatiye kaziba bari nk'14 babajanye Kinshasa uwo muhungu yari yatorokanye bari bahavanye Goma basha kumubembereza ndetse yari amaze kubwira n'uwabo batwara turi kumwe ati tugende ubu duhagararanye ahangaha igerageza ukabicuge tugende abantu bashize mu ruguru ndakize ndamuti naje ko ndagenda ariko wihangane usubire Goma inzira niboneka tuzazamuka twese naje ntabwo nasigara ahangaha ndakize ntiyabyemera ndageze kubyemera ndamuhendahenda gutya mbona ko asubire Goma asubira Goma umutima we utamurimo ibyo ari byo byose ndagiye ariko inzira niboneka nzagaruka sawa nta kibazo niboneka nanjye nyine nzaguhamagara ariko usubireyo ndagize asubirayo ndamutega mugeza kuri batafata bataragenda aja Goma kinyuma ndahabwa ndakiza yashitse fice yumva ko yaje no mu Rwanda ndakiza aja kwinjira igisirikare ho yagiye yaje avuye ahangaha bambuye amakuru ko yagiye ndagerageza kubaza amenya amakuru yahe ndageze Bukavu nagiye gushaka hari nsanga aho yari yicaye kuri hoteli ndabona nibitesha sawa nabaye umusirikare ubu ngubu nkorera Karehe niho nkorera twagiye umusirikare turi benshi ariko tukeneye gutabara abavyeyi baratorientiriye ariko ntabwo tubishaka kuba twene kuja mu Minembwe sinibyo ko bimeze niko bimeze ndagize nti uzumva umeze gute ariko tinjewe nzanyumva vraiment mfite ishaka rimbamo wombwira ibindi kandi na kenshi wewe imzamura ko uzobangabira ubuzima bwanje ko yambwiye tugenda iyo ngiye gukora ikintu urangarura buri turangarura ahangaha ndi umusirikare umukuru bari kumwe yari yamusize nsanga ndakiza afite Bibiliya yasigaye aho ngaho wenyine hamaze akanya gato yaramutse none tuganirire hehe tumara kwa hepfo tuganire hanyuma ngenda ndabona kuzamuka muri amasaha nyine tumaze kuganira tuganira muri ubu nabona baraza aza kumuramutsa aho ngaho ndakize ni sawa kuganiriza ndakize ntejewe igisirikare kuma gutabara ruguru ubu ngubu turi kare tuzoba kare dupaswa duseruka za Gitutu tuova mu gisirikare zero harabimbwe na jenye ubonyaga aho ngaho ubwo bwa mbere namubonyije igisirikare nta bundi buryo kandi ntakongera namubwiye baje mugenzi wiwe aramuntu ndakize tintufunga tinubu komanda we yambwiye ngo asigara ahangaha nuzucunga bawe baguze umutima wo gutoroka nizo bafunga bakabapfita baza gutabari wabo none ngo uyunguvu tiwo mushobora nushaka kwisubirireyo kuko umuhungu yari mwene wacu ndabatsinda kize ko giye musirikare iri haruguru ni icyo gihe hariho murumuna we yari kiri haruguru nawe ni urahangaha gasanze murumuna we iri haruguru nawe giye mu kindi gisirikare tintakumuntu yokivamo mpa nkode n'ungumu mwene wacu bari barumwa aho ngaho tiyunguyu tiyo bari ubundi ndakize ndamwigira mu bwiye mwe mbona ko bitamurimo tije ngomba gutabara byanga bikunda tibasi amaze kumbwira gutyo nyuma ko ndakize bimurimo bagomba gutabara iri haruguru ndakize mbona ko gutabara kwiwe byari umurimo kandi bwari ubutwari kwiwe kandi nagerageje kurema kubimwereka ariko mbona biri mu maraso yiwe ndakize bambwiye ko yapfuye bambwiye umunsi w'akazi rimwe mu gitondo kare je nabari bambwiye ko biri barwana rero twari twavuganye ava kwaje ku rugamba yaharanze bita mu Gitutu ampa mwa ko numero avota kome kubera yarajanye yanje arambwa ati telefone yanje je barayinkuyeho kubera ko drone iraturasa connecta drone igaturasa twese amatelefone barazitwambuye telefone yampamagayeho ni musivire yampamga ati twe turi mu Gitutu ariko hari igihe tuzasabwa tukagenda ni tugigeze kumpamagara après 2 semaines niho bambwiye ko ndakize yapfuye none ndakize twaba turi ahangaha mu by'ukuri ndakize ndiyo yapfuye yagiye yaratabarutse ndakize yari intwari yari umuntu wanjye yari intwari kandi kanje naramwemera ibyo wakoze ni byinshi yabutabaye abavyeyi iri haruguru byari bibananiye nabo kandi urugamba akarwanira abavyeyi ahangaha yari niho yakumwe n'umuvyeyi wiwe ariko yahise kumusigaje iri haruguru atabara ubwoko so ndakize atawe ubwoko apfira ubwoko je vraiment ndabona ko yakoze akazi gakomeye cyane k'intwari
Imana imwakire neza kandi mushyire mu maboko yiwe. N'abandi bahari ababyeyi mukomeza abana, intambwe iracyari irakomeye. Uruguma ko navuga ndakiza ibintu bimeze nabi cyane no kwihanganishana ibintu bimeze nabi, n'abafite umusenge mupfukame musenge, niko bimeze. None sinzi nimba barumuna banje bazava ari buvuga n'ejo. Kaba nkeneye kubashimira, nshimira pasiteri w'ikanisa ryabo, nshimira abagenzi bose mwegereye famiye, murabahumuriza, mubera ko muri kumwe, murema turabashimiye cyane, muzobikomeza gutyo n'Imana yabe imigisha. Murakoze cyane. Namwe murakoze.